Voz nikada nije samo prevozno sredstvo. Od najranijeg detinjstva, pravih ljubavi, iskrenih prijateljstava i šina koje smo svi preskakali, za svakoga od nas reč voz ima lično značenje, odjek našeg detinjstva i lepih uspomena. Mi u Srbija vozu brinemo da voz znači više od putovanja i budućim generacijama. Kupovinom novih vozova u potpunosti je obnovljen vozni park za unutrašnji saobraćaj. Uz pomoć Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva, Srbija voz je nabavio 21 novu garnituru savremenih elektromotornih vozova serije 413, proizvedenih u švajcarskoj kompaniji Stadler, i novih 27 dizel motornih vozova serije 711, proizvedenih u ruskoj fabrici Metro Vagonmaš, što sa prethodnih 12 čini 39 garnitura. Pored bezbednosti, udobnost prevoza je u vrhu prioriteta kompanije Srbija voz. Sve nove garniture vozova su klimatizovane, sa ergonomskim sedištima i široke za neometan prolaz putnika i osoblja. Ali zašto ne bismo dali više? Uveli smo novu vrstu usluge u vidu posluženja putnika. Catering je aktuelan na linijama ka Baru i Vršcu, a u planu su i drugi gradovi. I još više. Elektromotorna garnitura Stadler, koja saobraća na liniji Beograd-Novi Sad, i dizel motorni voz koji saobraća između Kraljeva i Užica, opremljeni su besplatnom Wi-Fi internet mrežom, tako da nikada ne gubite kontakt sa poslom, prijateljima u celom svetu ili sa omiljenom zabavom. Omogućena je i online prodaja karata na relaciji Beograd-Vršac-Beograd, gde i kondukteri koriste mobilne terminale koji omogućavaju putnicima lakšu i bržu kupovinu karata, a kondukterima bržu i efikasnu kontrolu. Tokom sledeće godine u planu je proširenje prodajne mreže u stanicama uvođenjem u rad automata za prodaju karata i besplatnog interneta u sve vozove i terminale. Održavanje vozova je poseban zadatak i treba posjedovati odličnu infrastrukturu. Radovi na izgradnji tehničko-putničke stanice Zemun počeli su krajem 70. godina prošlog veka. Danas, konceptom Beogradskog železničkog čvora i generalnim planom razvoja Beograda, planiran je nastavak radova. Površina predviđena za izgradnju kompleksa iznosi 35 hektara i na njoj će biti izgrađeni novi objekti površine 18.800 kvadrata. Vrednost samo prve faze projekta inovacije kompleksa tehničko-putničke stanice Zemun je 47 miliona evra. Nova tehničko-putnička stanica Zemun činit će tehnološku celinu sa budućom glavnom železničkom stanicom Beograd centar. Konstantno razmišljamo kako da unapredimo železnički transport u zemlji i damo još više. Uveli smo atraktivne povlastice za putnike koji redovno koriste naše usluge. Legitimacija SRB Plus omogućava 30% popusta na cenu karata u unutrašnjem saobraćaju, a mesečna Srbija FlexiPass povlastica omogućava putovanje po posebno niskim cenama određenim danima u godini, na određenim linijama po izboru putnika. Da, verujemo u budućnost železnice, ali ne zaboravljamo romantične uspomene na najlepšim destinacijama u zemlji. Na muzejskoj pruzi Šarganska osmica i ove godine otpočeli smo turističku sezonu vozom Nostalgija sa jedinstvenom rutom u Evropi. Parnom ili dizel lokomotivom kroz 22 tunela i 5 mostova visine do 300 metara, usko kolosečnom prugom od Mokre gore do stanice Šargan Vitasi. Najavljujemo i uvođenje posebne turističke rute Mokra gora Višegrad. Muzejsko-turistički voz Romantika vraća nas u istoriju železničkog saobraćaja. Svake poslednje subote u mesecu, ljubitelji železnice, turisti i svi sugrađani mogu uživati u romantičnom putovanju od Beograda do Sremskih Karlovaca u vozu kakav je saobraćao 30. godina prošlog veka. Kompozicija Romantika, kapaciteta oko 500 putnika, sadrži vagone prvog, drugog i trećeg razreda, vagon-restoran i vagon za bicikle. Srbija voz će organizovati i dodatne polaske ovog voza u skladu sa turističkim manifestacijama u gradovima povezanim železničkim saobraćajem. Osim za potrebe individualnih putovanja, vozove Nostalgija i Romantika moguće je iznajmiti za korporativne događaje, venčanja, snimanja, fotografisanja i drugih posebnih akcija.
Čuveni plavi voz, nekadašnji simbol moći vladavine Josipa Broza Tita, također je moguće iznajmiti. Specijalni luksuzno opremljeni voz kapaciteta do 110 putnika, opremljen je klima uređajima, sistemom za grejanje i audio sistemom, što ga čini veoma atraktivnim za korporativne proslave, promocije, prezentacije, venčanja i druge događaje manje kapaciteta. Bilo da planirate romantičnu ili nostalgičnu rutu za odmor i uživanje, ili želite efikasan i udoban transport do željene destinacije, sve je dostupno zahvaljujući profesionalnom timu koji razume i voli železnicu. Srbija voz. Više od putovanja.